Tame bana ba kgoši ke tlile go bona mogala jo gore o tla kae ka factory ka gore yona go dile la ile gore ke tlile batho ba tšhaišitše kgoši ga ne o ready sneaker ya ke ne go dira di-sneaker batho ba ka ba nyaka di-sneaker okay so mo ke stopile o sa se dira se sa le busy se re sa serious okay ke nyako bona gore botsebotse ge le se thoma ba the process it's a process how long does it take go dira seta se stay o stopa mafelelo stop thoma kae let's see thoma ile design se thomile mo and then sa tla kae sa tla kae kenye check e sa le design yer o ka re dile tšoki gona okay and then are fast forward mogopoka then go a tsena mogopa from here go a tsena from Mogopa right go a tsena motšhini then sa thomas le wa seaga go se feditše wa se lokela le raba ka mogana sa spin mara kare ke mmereko o tsena go ka go dira seta ste you lie jela a se le so se rekiša bokae oh sa thoma go dira sneaker that's why you sena lead price mara ke se se botse too much ke nka be ke se feditše se fedile wa tsena and we can do all design guys all designs ke rata energy go befa tše di botse ka mokana ga tsona plus nna kwana tša go befa ke ro di bona di-posh kaene di befilenyana ke dilo tšaka so mo le bereka le batho ba mohutama mo re bereka le batho ba go kgona mo ba go kgona fela ya re nyaka batho ba tseba mmereko ga ke nyaka le nrute dira di-client tšaka dilo tša seko dilo tša go hamba online jela le rute ai ka marute ka mo unless when time goes but now we don't teach now is a manufacturing place like a production fela man you've grown man yeah in a year it's like you went yeah mona go thata jo go thata blind challenge ke mara mo business especially ya rena ya go bona Ramaphosa o no tswala bula batho ba sa le event batho ba sa chepa go sa ni ntola ya gore ra sa apara kae so ya rena now shit ora ke MC ka Sontaga lenyalo ke nna ka dieta wa mko akere ya ke bona shile go dia chepish bona o le dire go apesh so batho ba nyaka ba go tšeka they can go to Facebook Ike the legend I'm say Ike I agree with the brand these days no they can go to their handcrafts Instagram Facebook to the handcraft Instagram to the handcraft and then Twitter but not that much yeah no okay I want or maybe they can call me 0767196784 yeah okay o renga bana ba ile gore ba nyako ya into business mara ba share your business is nip up in place mara ne sha apply because once you grow ka mara ga yona and something se le gore santse no thoma o tlo go bolela or once if you want to do something just go for it and then o tlo go bolela because once you bolela the more o digital so business is difficult in challenges tse dintsi and ntong nkgatlhang ka yona gore since na sa le thoma ka 2000 ka 2019 no man ke ne ke 2009 yeah 2009 ke thoma tsena mo business ke gale ka 2009 ke thoma tsena mo fielding ya entrepreneur so ke bile di business tse dintsi ke bile le ja fail tšedi yeah ke fail ka mokana ga tsone and I'm still here ke bile di prompt ba ntse ba mantsebela from my ke bile di prompt ke bile le ba ke rekisitse jwala ke bile le the mobile kitchen ke apea le go apea ke re ba bantse ba ne no me very well gore no one this guy o tswa gole too much you know mara e phumeleji mna ka re phumeleji yeah I don't know yeah we have that hope moya ronya ke re ga gore o tlo tsoga ya so mara se se nkgatlha gore ga ne le batho ba tšhašitše mara no salemo yeah ke tšhašile ba bere ke ude ke tšhaša mola ba tšhaša ke tlo tšhaša ka bo mathuela nna ke tšhaša pele no a one molato ke nna mathomo a go tsena mo so that is why o bona sa tlo design re santse re design and then re make sure ka moswane batho ba ba tsena then ba tsebe gore na re a go dira na you know you must always prepare yourself moswane ga ba tsebe ba kry mmereko le ona then ba beetse ona ke wana a dire mmereko ao mmereko mokaone man ya ra leboga monna go bereka ka leta ya mannete o tša go itse dithata ke di rata very talented o tswa kae
Yeah. Shaka ai. Yar, monu chona mo Limpopo. Ai khona. Yeah, from Limpopo. Okay, I want to mlato khoshi. Yeah, from Limpopo. Sha.